virus corona atau COVID-19 terus meluas. Hingga Rabu 8 April 2020, ratusan negara telah melaporkan adanya kasus infeksi virus corona. Dilansir dari Worldometer, Rabu 8 April 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 1.431.973 pasien. Kemudian sebanyak 302.209 pasien dinyatakan sembuh. Adapun total korban meninggal dunia mencapai 82.096 orang. Berikut 10 negara memiliki jumlah kasus terbesar COVID-19. 1. Amerika Serikat dengan angka 400.540 pasien positif COVID-19. 2. Spanyol 141.942 kasus positif. 3. Italia 135.586 kasus positif. 4. Prancis 109.069 kasus positif. 5. Jerman 107.663 kasus positif. 6. Cina 81.802 kasus positif. 7. Iran 62.589 kasus positif. 8. Inggris 55.242 kasus positif. 9. Turki 34.109 kasus positif. 10. Swiss 22.253 kasus positif.